كرايني جرتي جولي قدسنا مدرساني جرتي كنافو إن إهننا أصابو نفسه جنقلاتو زورو على الصواب ما إنه أصابو بيت لنفسه خلاص يرف وكانوا ما بس هالجامع إنه سرابه ما قوموا إيه كله مشاكل إني بهوداتي نيزن الناس لو مبزلاي إن التعرق سيلو تنادد السباق. أنا أروان الأوبا كراك يجي سنجور وانا كرات إساسني فيا ورثت أون الأورجات ينجروا يجورا. أنا المانغو ديسون سبب إسات ينجروا سبب إسات دلقا كي يكام موجا مية دلقا تاجرو سبب إسات دلقا سنير رافي دلقا سنير رابي جد دلقا رابي إلا أماتي دلقا من كيسة أو كجرو كان يجورا كانت متى كيسة نبود ده كانت سمو هي كيسة نبود ده يجورا نكو مسمو بقبلنيتي دلقا مري تاي يولتي يا ما سيادي أني بر أنا متى رزقي تيجي سوندي رزقي يولك يا بماتي كيا هون دنا رابو تيجي جورا سبب سنين جورا سواتا كاني سمورين ورّي كرتني تنين كارد بدارا كارد كرتي أتي بدارا أرارم مالي جدا مالي فكرتي تنين إنسان أرارم جتني تنين كا نت حاسات إنجرتن أنا مو وان متى كيس نجرو كنا جتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتون الحمد لله سنا كم جرتني كنا تهرّا دبني دفني جرّا الحمد لله ناس فيي جرّا الله شرش من آمني الله شرش من على شنيم آمين شر الله الحمد لله دهناني ميهو زاري دهناني ميهو لم تاوي زاري بدمو وانا فيديو زونا لاشتو كربنال خالد سلام بلاشتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل يوم تتاخر دكتور تأمر دوان تو بكم يرتو نجاني ربي وكم سنير تاني سناقة قبل سنين جنة. إيجان قبل يوم تتاخر دكتور تكينا حرس ديبيني دفنة تنجرّاكا مالين ديبيتني دفتة جون كيسن دولامو. Akkuma beektangaa guyyaa meeqaa ani mashaakila keessa turuu kiyya quba qabdanii muritaa jammootu xiqqishoo isii fayyaa dhabdeetiin akkasii sanirraa viidiyoo waraabuu hin dandeenye kaleessas viidiyoo xiqqoo akkasiin gadhiifnee turre jechuudha akkuma isin quba qabdanii har'as gaa waan hin deebineen maal jechuun keessan oolamuu waan hin deebineen kaa akkuma isin quba qabdanitti kaleessa jechuudha abdii ta'anii urjii Mustafaa ta'anii nama hundinuu jechuudha as mana keenya dhufaniitu hin turanii araara barbaannaa jedhanii mana keenya dhufanii akkuma isin quba qabdanitti gaa dhugaa dubbachuudhaaf namni araara jibbu hin jiru jechuudha dhugaa dubbannee araara jibbinee osoo hin ta'in nuti akka isaan nama nagaatiif nagaan dhugaan araara buusuuf deeman nama araara buusuuf deemuun waan hin fakkaanneef kanaaf jechuudha akkuma isin beektan gaa dhugaa dubbachuudhaaf namni agartaniitiin araara jibbu hin jiru jechuudha yoo dhugaa namni isaan nama araaraa nama dhugaa ta'an jechuudha namni araara jibbu hin jiru garuu ammoo dhugaa dubbachuudhaaf wanni namni isaan jechuudha nama dhugaan araara barbaadu miti. Ar'allee taanaan boruulee taanaan ani jechuudha akka mataa kiyyaatitti araara diddaa fi miti isin ammoo warri koomantii jalatti gaa yaada keessan naa kennaa jirtanis koomantii keessanis arguu jira dubbisuu jira jechuudha nuti agartanii mashaakila hin barbaannu dhugaa dubbachuudhaaf mashaakila nuti barbaannu hin jiru ilmaan guddifannaa khalaas nu dhiisaa wallollee eega wallolleetiin jenne khalaas nu dhiisaa nuti yaa'ii hin barbaannu yaa'ii keessaa nu hambisaa jennee as dura deellee viidiyoo yeroo jalqabaati viidiyoo isaanii marreetiin turre jechuudha argitanii turtan isinis. Video keenya arganii jiran jechuudha isaanis illikii qabatanii jechuudha viidiyoo nu gadhiifne san laalanii illikii qabatanii osoo nuti waa takka hin barbaannu yaa'ii hin barbaannu nu dhiisa jennuun fuudhanii yaa'ii keessa nu galchan jechuudha. Har'a ammoo badii balleessan waan beekaniif dursanii jechuudha waan balleessanii as deebi'anii dhiifama nu gaafatan. Kanaaf nuti ammootu dhiifama isaanii hin barbaannu khalaas isaanis achumatti bakka jiraatanii haa jiraatanii nullee akka jirrutti hin jiraannaa jechuudha. Kanaaf nageenyi isaan dhugaa dubbachuudhaaf har'allee taanaan boruulee taanaan nama nagaa fi dhugaa nagaa barbaaduuti miti. Garaa isaanii keessatti waan isaan arguuf jechuudha rakkoo isaan garaa keessa qabanii dhoysanii deemanii waan orfii kiyya akkana natti mul'atuuf kanaaf hin didee jechuudha kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa isaan waan isaan garaa keessa jiru aanatu bira jira argaa isin agartanii isin ammootu waanuma viidiyoo irra dalagu argitan waan ta'eef jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf garaa isaanii keessa qulqullinni hin jiru ammallee qulqullaaneen miti kan arguuf teessan jechuudha qulqullinni akka isaan hin qabne arguuf teessanii qulqullina osoo qabaatanii dhugaa nuun fixachuu barbaadanii waan hangaafadheefsan illee abboo gaarii umuruudhaan rakkoon nu agarteetiin kana hundaarraa wal geenneef tokko lama sadii jedhanii silaa waan jiru lafa nuu kaayanii akkasitti nuun fixatan waan nu gaafa nu dhiisanii waan biraa nutti as deebisan jechuudha. Kanaaf umuruudhaan dubbadhu waan jettu. أيوة أنا وتتكيّا والله كاليسا كانت ربشة ودمي حتى كاليدس مصطفى توميجي أري ليش متى وبتلو لما مسألته السو مصطفى يعني نسويون عنا كرم إسا إرجف ناهمي جي كاليد إني مودي ليش قراك إسا إنت وسا خلاص إسا السو
እንትን ያለው ማለት ነው ልጅቷን አልናገርም ያለው ለምን ወደ ውስጥ ይደብቃል አያወጣም አይናገርም ለምንድን ነው በኋላ ሸር ያጠነጥናል ማለት እኮ ነው ታረቀን በኋላ ይሄን ሰው አንድ ነገርስ ቢያረጉ ጠጋ ብሎ ማለት ነው ይሄን ነው ይፈራልኛ እኔም ደግሞ ኦሪጂናል ሽታረቋት ብታረቃት አሁንም መልሳ ከደገመች ምን እላለሁ እኔ እኮ ከላይ ላይ ራቅት በል ናራ ናሃፈጋቱ ጋንጄ ከላስ አናማ ይዋራራምኔ መናክ ያኔ ዱፍቲ ቦዳ ከላስ እንዲ ሲላ መናክ ያው ዱፍቴ ይራንጩፉ ሲላ አራራሜ ጅራጄ ቦዳሞ ከላስ የው መሻኪላ አማ ኡርጂ ተኮፋምት ለማፋ አማ ሰደሳ ዳበር ሶስተኛ ቆናው ደሞ አሁን እንደዚህ ብትደግብብኝስ እንጂ ለመታረቅ ያላህ ሰላምታ ነው መታረቅ ማለት እንደ ያላህ እኮ አላህ አይጠላ እና መታረቅ ደስ ያለ ነው ያላህ ሰላምታ ነው ያኒ ብንታረቅ ደስ ያው ወላሂ ደስ ነው የሚለኝ እኔ አንታረቅም አይደለም ለምን ያኒ የምታመኑ ሰው አይደሉም በእውነት እኔና ምንሳን አካመናም በቃ የምትታመን ብትሆን እኮ ምስኪን እንደዚህ ደና ሰው ብትሆን والله ዛሬም ነገኒ ወደ ኋላ አይደለም መታረቅ ማለት ነው ግን እነሱ ሁኔታቸው ይያያቸው ነው ቪዲዮ ከሳ አርጉ ጅርተኒ አና ዋና ከናና ጎደቴ ውጂ ዋና ያለፈው ሳይ በቃ ያኒ እንደዛ ይሆናል እየመሰለኝ ያስታወስኩኝ እኔም ቅልፍ ለምን አጣለሁ ራቅ ብዬ ሰው ያለችበት ኑር እኔም ያለውበት ኑር በቃ ራቅ በቃ ይስጅራዱ ፈጋዴ ከላስ ንጅራዳ ደርዚክ ያወጂ ጅራዱ ፈዳ ሙሽሽ ወጅን አከናና ጎደቴ ሃሰው ይኽ نجيبسيسي جرا والله أساسا كنافو أنا أورجينيس مصطفانيس خلاص برا فقط انفيدو هراس كورو خلاص كابين تودا فرتو كنا أكو مسمكو بقبلني جتورا يا فيديوسي يا ترونا أنا كوني إنما إلما قدي سوين بيت جتورا يا بربادو سونتين وان هوندا وان غراك يكه سرجو رمو سننا غرتن جتورا وان أنا غرتي كان هوندا نانجي أنت سننا غرتجول lugar dubbachuudha har waan sanis isin walbaasu deema maali yoo kan jettan taatega anduga dubbachuudha as dura leesini dubbatleetiin ture jechuudha Mustafaan gaafa walleetiin Mustafaan yaa'ina barbaadee yaa'ee keessa nagalche kana akkuma murduwaan walitti araaramne jechuudha ani mashaakilan barbaadu kalaas jedhee aan jiru kiyya jiraadhaan na hundi keessa nu nadhiisa jedhee urjiif isattillee himeetiin ture nadhiisu didanii na jalaa hafuu didanii ennaan san hunda keessa nagaan jechuudha kanaaf har'allee borullee jechuudha ani Mustafaan osoo ani waan takka isin godhin dhufee guyyaa shan guutuu na hidhe jechuudha dhugaa dubbachuudha guyyaa shan hidhamuun kiyya sun homaa miti haa ta'u garuu ani kana guddaan haga ammaa jechuudha garaa kiyya keessa na bahuu dide sababa isaatiin dalagaa irraa bahe jechuudha sababa isaatiin dalagaa irraa bahe dalagaa jechuudha biyya arabaa ni beekanii dalagaa irraa baanaan ammootu dalagaa namni dhiiraa kun dalagaa irraa baanaan dalagatti deebi'uun ni ulfaata keessattuu biyya jirru Yaman kana keessatti dalagaa takka irraa gabbaanaan itti deebi'uun baay'ee ulfaata jechuudha ani har'a wanni dhugaa garaa kiyya keessa na jiru wanni akka har'aatti isa saniin fayyaa walitti ta'uu na dhorgaatiin jiru jechuudha Anin ilmaan guddisuun sababa isaatiin jechuudha sababa isaatiin dalagaa kiyya kan moggaa meeqa dalagataa jiru sababa isaatiin dalagaa sanirraa hafee dalagaa sanirraa bahee jedhee dalagaa irraa bahee ilaa ammaatitti dalagaa malee mana keessa taa'u ka jiru kana jechuudha kanaatu mataa keessa na bahuu dide kanaatu sammuu kiyya keessa na bahuu dide jechuudha akkuma isin quba qabdanitti dalagaa malee taa'ee ijoollee tiyyaa maas yaade inni bar anaa miti riskii tiyya osoo hin ta'in riskii ijoollee kiyyaa fi maatii kiyyaa hunda narraa kutee jechuudha sababa saniin jechuudha osoo waa takkaan isin godhin warri agartaniitiin kaalid badaadhaa kaalid agartee ati badaadhaa araarama maaliif diddaa maaliif agarteetiin isaanin araaramni jettaniitiin kaa natti haasaatiin jirtan anammoo waan mataa keessa na jiru kana jechuudha an dalagaa irraa sababa isaatiin dalagaa irraa bahee ilmaan kiyya agarteetiin dalagaa malee agarteetiin kaa yoo dalagaa qabaadhe ilmaan kanas guddisuu danda'a waan ta'eef jechuudha sababa isaatiin dalagaa san irraa bahee ilmaan kiyyattis agarteetiin kaa nama meeqa beelessee jechuudha mana kana keessatti nama waliin jirru kaa nuti amma nama afur jechuudha riskii nama afurii nurraa muree jechuudha Mustafaan dhugaa dubbachuudha osoo inni guyyaa sana akkuma yaa'ii na dhiisaa yaa'iin barbaadu jedheen kana yaa'ii keessa nagalchuu baatee yaa'ii narraa dhiise jechuudha har'a kun hunduun dhufu jechuudha amma ammoo kan hunda balleesse hayyeemee an dalagaa irraa bahee amma dalagaa mana taa'aa jiraate Kaalid guyyamata akka maal rakkattee maal rakkoo keessa jirta rakkoo maalii qabdanaan jedhanii jiran jechuudha kanaaf waan natti balleessan na balleessanii akka nama natti hin balleessine waa meeqa natti balleessan jechuudha amma shaakilan barbaadu na dhiisaa osoo jedhu shaakilan danaqan deebi'anii na qaban jechuudha sadaffaa ammootu eega na qabaniitiin jedhan dalagaa irraa akkasitti sababa isaaniitiin dalagaa irraa bahee waa sadii natti balleessee jechuudha Mustafaan dhugaa dubbachuudha kanaaf
kana hundatu garaa kiyya keessa jira madaa kana hunda garaa kiyya keessa jiraatiin isa ofirraa dhiibeetiin ani barbaadu kalaas na dhiisii garaas waamee kana balleessite jedhee ani isarra ofirraa waan dhiibaa jiru jechuudha kana hundaaf jechuudha malee araarama dideetii miti agartee akka inni jedhe sanillee rabbi wallaaleetii miti namni agartee እነሱም ሲል ሙስጠፋ ላይ ያለውን ይሁት እስቲ ዳወቶቻችን ማለት ነው ለምን እሱ ምስኪን ነው አሁን እኒ ኮባ ጅራ ኢልማን እንቀቡ እሱ ልጅ የለው ሚስት የለው ኮባ ጅራ አናጋ ኢልማን ቀቡ ገርቴ ኢልማን ርስቂ ኢልማን ኪያና ራሙሬ ሐራሙ አራሪን ነጋፈቱ አን ሐራሌ ታናን በሩሌ ታናን አራረን ሳጎዶ እንጅሮ ይችላል ዮ አገርቴ እኔ ዮ አከ ጀዱሰን ዮ አከ በርባዴ ሰንቲ አገርቴ አኩመ ደለጋ ረነባሲን ደለጋ በርባዴ ደለጋ ነነቀቲን አገርቴቲን ሐላ ሰኒን yoo ta'e malee arqalee taanaan borulee taanaan ani hanga dalagaa argadhee sammuun kiyya nagaan argattee firii ta'eetiin jedhutti Mustafa wannan araaramu jiru jechuudha. ስንት ዓመት የሰራበትን ስራ kanaaf akkuma isin quba qabdanitti kanaaf didee ani san araaramu kanaaf didee kaale Mustafa nan araaramu kanaaf didee waa hedduu na godhee waa hedduu narraan gahee malee an araara dideetii miti isin ammoo hedduu isin kabajaa hedduu isin jaalannaa jechuudha hundi keessaniyyuu akkuma isin quba qabdanitti isin jibbaa miti waan isin jettan diddaa fi miti anaa gar'aatitti nageenya sammuun kiyya nagaan an argannee jechuudha dalagaa dhiisuun kiyya suniyyuu anaa fi dhukkuba tokko saniif dalagaa biyya namaa akkuma reef isin jedhe kaa barbaadanii hin arganii akka tasaatti jechuudha ammoo dalagaa namoonni yeroo ammaan kana ta'uufiitii biyyi tunni hedduu mashaakila keessa jirti dalagaa irraa baanaan dalagaa argachuun ammoo baay'ee ulfaata kanaaf egaa ana gammatti sammuun xiyyaraa hanan taane akka tasaa ta'ee gaafa dalagaa argadhee dalagatti deebi'eetiin jedhe yoo sammuun xiyyaraa hana taate sambooda akka godhuu qabu itti mari'adheetiin ufitti mari'adheetiin yoo jedhe malee ammaaf jechuudha hanga sammuun xiyyana tasgabbootutti araara jedhanii osoo kiyyaa namni takka akka mana kiyyallee dhufuun barbaadu namni takka akkanallee caqaacaqu waa'ee araaraa kanatti illee dubbatu hin barbaadu jechuu barbaada ani kanuma jedhan. ከላስ እሱ እንዳላችሁ እንግዲህ ሁነቱን ነው ወላሂ ደለጋንስ በጣም እዛ ሀገር ችግር ነው ደለጋ ዳብዴ خلاص ደለጋ ሃማ እኔ እስከ 3 ወር እስከ 4 ወር እስከ 5 ወር አይገኝም ስራ ተፈልጎ ማለት ነው እና በዚህ ላይ ደግሞ እንደምታዩ ኒላልተኒ ሲላ አካነቲ መናከራይ ጅርቲ ጆሌ ጉድስና መድረሳኒ ጅርቲ ከናፉ እና ይሄንን ሐሳብ ነው ጭንቅላቱ ዞሯል ሷው ማለት ነው ሐሳቡ ቤት ለነፍሱ خلاص ይረፉ አካኑማ ይበሳጫ ማለት ነው ስራ በማቆሙ ይሄ ሁሉ መሻክልኛ በሆዳችን ይዘን እነሱ ደግሞ በዚህ ላይ እንታረቅ ሲሉ ተናደደሱ በቃ ይሄ ሁሉ ነገር እሱ በጭንቅላቱ ያሰበ ስለሆነ አንታረቅም ይሄ ሁሉ ነገር አጥቻለሁ ስራዬንም አጥቻለሁ አላህ ካላ ስራ የሚሰጠዋል ኢንሻአላህ ከዱዓ እናረጋለን አላህ ርዚቁ ካለ ቤትም ቢሆን እስከ 1 ወር እስከ 2 ወር በጣም ይጨንቃል በስ ግን አላህ ይስጠው ነው ምንለው በስ የሰው ሀገር እንግዲህ አገራችን ቢሆን እንኳን አዲ ነው ከበተሰብ ላይ ይበደራሉ ያለ እዛ ሀገር ማንንም የሚያበድርሽ የለም እና በቃ እንደዚህ ተጨናንቆ ነው እሱ ሀታሱ ሙስጠፋን ይመጣው እንጂ ለመምታትም አያስፈልግም ነበር ተናዶ ነው ገና ነጄካ ገላ አራራ መጀደቅ አስጥፌ ቦሁ አከከለ ማነጋቲ ቦሁ ሰፋጣና ያሳ ሰፋጣና እንደደና ሰው እኮ ያለቅሳል እግሩ ላይ ሊወርቅ ተፈለገ እንደ እግሩ ላይ ምንድነው አላህ ነው እንደ ካሊድ የሚወርቀው በቃ አይሰው ልጅ አልታረቅም በሆዱሱ ይዟል ቂም خلاص አልታረቅም እሱ ረስቶታል ያ ሁሉ ነገር ረስቶታል ስለዛም ቁባይለም ልጅ አለው ካሊድ እና ስንት ጭንቀት ይያለበት በዚህ ላይ ባለትዳር ነው ያያችሁ ነው እና እንደዚህ ካልድ እየተጨናነቀ ነው እሱን የመታው ይቅርታ የመታበትንም ደግሞ ይቅርታ ይያላችሁ ነው ይቅርታ ነዲሲ ሙስጠፋ ነዲሲ ታውን ይያለ ነው ናጋበቲ خلاص ይፈመናን እንጀዲኒ አን ሰሙንት የነገረን ቀብዱት አማራቀሙ ነዲሲ አትሳችሁበት ይራዱ አነሰቱበት ይራዳ እና ነዲሱ ዲቴቹዳ እኛ በሆዳችን ቂም አንይዝም ለምን እሱም በያለበት ይኑርኛው በየለንበት እንኑር በቃ ተገናኝ በአስፋልት ላይ ነው ተገናኙ በቃ ሙሽ እንደንትን እንደባልተጋራ ይታዩም ሲላ ሙስጠፋን ሀጅራቱ በከፈለቲ አከዳጋ ለፈለገ ይኑር ሰናን እኛ እንከለክለውም እና እኛም በየለንበት እንኑር ነው ያልነው እንጂ ሙሽ አንታረቅም ብንታረቅ ደግሞ ምን ፋይዳ የለም ለምን የሰው ልጅ ስንት ነገር ጎልዋል እዚህ ውስጥ መሻኪል ውስጥ አሁን ታረቅን ደግሞ ያንን ያለፈው ሁሉ ደግሞ ቢመጣስ የሆነ ጠብስ ቢመጣ ብለን ፈራንና ተራርቀን እሱም በያለበት እኛም በያለንበት እንኑር ነው ያልነው እንጂ ይቅርታ እናንተን ማስቀየመን ከሆነ ይቅርታ ይያልን ነው እኛ ግን በቃ ያኔን ይወሰን ነው ካልድናኔ
አብረን ኑሯችንን ደስታ ፍቅር እያለ እንኑር ነው ያልነው እንጂ ሙሽ እነሱን አይዋ ከናን ጁዳ ከወይምቶታ ፈርዶቶታ ከነጋ ቪዲዮ ለደርሱን በርባኑ ወጋዱ በቹዳፍ ነው ሙስጠፋ አለ የቹዳ ሙስጠፋ ሶስታይ ወርጂሌ ወተ ወሉን ለየኔ ሀምቱ ኢሳኔ ጥያኑ ሀምቱ ኢሳኔ ራንቀም ነው ኢሳኔስ በከጀራተኒ ነጋ ናጅራተኒ የቹዳ ሀምቱ ኢሳኔ በርባኑ ኑሌ በከጀሩት ነጋ እንጅራና አናሞ የቹዳ አማፍ ዲፈመን እንደና ከነጋ ፈቱን በርባዱ ነን ለካ ዲፈመ ጎዲፍ ናንጀ ሶፊያ ይንበርባዱ hanga dalaga argateetiin dalaga arrabee kan argatee sammuutti tasgabbiin argatutti jechuudha amma fammootu an kanaafi nagartee waa hedduu sammuu keessa na jira yaada hedduu keessa waan jiruuf jechuudha inni dagatee jira jechuudha namoota waa hedduu na jira hin dagadhu hanga gaafa dalaga argateetiin sammuu kiyya na tasgabboitutti dhiifamni an wayitu hin jiru jechuudha dhiifama narraa ta'a isinillee cinquu hin barbaannu kabajamtoota fi hordoftoota keenya hedduu isin kabajna hedduu isin jaalanna har'aaf agartee viidiyoo isinitti dhiyeessuu hin barbaannu yeroo biraa ammoo waan keessa jirru viidiyoo biraa qabannee isiniif dhiyaanna hanga sittuu jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.